Tala Fou se whapaponga fwile nei o tala mai Ausetalia na radio Samoa. O le aveta avale lo fita wa ina o le ta avale le ana lawe ai se tuangane ma se tua fafine ma mahari di wai lava le whai unga le vaiaso o le atau fia pe le wharapuipui. O Johnson Kokozian, luas futa usanga, na le ima whaina tala ina itua ina ua moria le aveta avale matautia ma le aveta avale whaatamala ua mafuai na mahari liu whaapea mai si morianga. O Alina Kaufman, e luas futa usanga, wa ta ua le 9 News na alue pikilo na tuangane se fururima tausanga o Ernesto, mai le ngā luenga le te o le iwa le pō, a so ai e se ta avale udi o le Mercedes, le la ta avale, to i titi lava o oiro la tau fale i Hagenberg. O le tue wha noa ai le to tele wa wha longo i lea tala, o no lo yeini video wadia e lungo o peng te wha ilangi, wha iloa ne ini ata o le di avata avale wa moria, lo ata mai ei matau samila na KFC, a ua mai a leo na tupo le wha lawe. O ana nafi na alua ne ai ia lava i leo, a o lo ia te ena o ia na aveina le ta avale. Whai mai o le ta avale na o fia i le wha lawe, e u mia e le tamā o le li ua molia, le ana li potia i leo sa ngao ia le ta avale, na whafonga ina le whamsinonga e whaisi le manuia, o le ripoti ave ta avale o leo lo tua ia, e whamai o lo tau sa i dia fo i leo isi pasese le Mercedes lea, i le teimina tupu ai le wha lawe. O whaao o wha maisenga i rea so ma wha ilua mo o ngā lofa o tangata i le wha i tū rea i nei tala wau e to o lua ua maririu o si teine masio na tuangane wa a fia fua ai le i whai misa. E to lua tala wau ua maririu ma tangata e to o tolu o lo maririu a tinga ina i se wha lawe na tūra i mai le i tū se sifo me le pone i le pia na nafi. Whai mai leo e lua wilafi ma se quad pike o lo au fia i le mata upile nei na wheto ai. Betty's Road i Grangefield, so o le putia mai ai nei wha lawe, te ale titi lava le afoleono i le fiafi. O se tene talabo se fulu walu tausanga mai Altona Meadows, na madiwa i lava i lea no fuanga, ma se tama talabo se fulu fitu tausanga mai Hoppers Crossing, na aveina i le whare mai e madiu fo i munimuriane. To o luata maiti o le ono tausanga o leisi ma le sfutasi o leisi o tama uma o lo o tau fiai mo tong fitinga. O se di e fasu tolu tausanga mai Altona Meadows o lo i le whare mai foi a o whaia so e suenga neo i le nei whaana menave. Talo sanga ina nisi o sira fieni whamtananga i a vavi fisota iane i le o fisa o neo. O le esa ta alo mua moe le AFL ma lo o lisi foi o se tamata alo le NRL wa pu eina leo no o se mata upu wa whaamatala ina le 9 News wha o lima i se tasi i se ta alonga na whaia i le tu i saute i se sae o mele pone i le wha i unga le vaiaso. Whai mai le 9 News na to e te tala i tua e au no ma se morianga a o whaatari ai i se su e suenga o lo whaia. O Shem, tā tupu e ruasu fitu tausanga whita wa ina le ripoti sa ia wha o lima i se tasi i le taimi o ta alonga Hawthorne ma Alston Week. Whamatala le ripoti se whamataranga le tamau le na o swaia, whapea sao lātou tau fia ma isi tangata mata, le li o Shem se ia o ina taunu wane leo, o lo whaataria nisi o suenga o lo o whaanga solo. O le au whai o tangata talapou, i Ausetalia o lo o anga i mai ai whainga tau wha se ma whainga tau wha balea i lungo o penga ta wha ilangi, wa si i tia le tau sanga na tenei, ma o wha maumaunga fau o wha iloa i le wha o popopea o le au whai. Whai mai wha maumaunga mai le whare tupe le Westpac, o le au whai o whainga tau wha balea ua awhia i la tau tai suru walu tau sanga mana loifo, o whaatoluina, pe a whaatusa i le tausanga taruai, a wa si tia fo i mo i la tau i lalo le tai torus fu tausanga le mātua. Wha maumaunga wailoa i le wha o ngā ina le au tau wha balea, o i tu ai ngā meto tia ese, e mau ai wha matalanga e mawhai no la tau a whea ai accounts, a tangata ma wha matau fo inisi ina ia tatongi ane li tupe. Whai mai wha maumaunga le Westpac o le to tele o le au tau wha balea, wanga i lunga le social media e maua mai ai wha matalanga o la tau wha o ngā e wha avalea ai le whaitau wafe o tangata e maua ai a la tau tupe. Ma le tala muli, wai Samoa nei le tau sala o le stete o ni sa welese i te tamaitai o moe moana sa wha toa swenki mo le wha moe o le sa idia o se tau sala o Samoa mo le tau sanga le nei se i auria le tau sanga fōdua whenus wha. O maasania i Samoa le whailunga ino le vaiaso le nei o le tuwila i le atunu o e whai ui le sa idia o sana tau sala mai tamaitai tau wā mai atunu ese o Iesui o le atunu u whapea fo i ma Samoa la vaia. O le whamtaranga mai le presidente o le Miss Samoa New South Wales, Martha Lamb Roach,
Lo au wai le tamaitai o moe moana I porkala me uma whanga solo tamaitai tau wā e tāpena I mo le tau sinionga po o ai o le a pale mai le nei tau sanga anga I atu le tau sanga fou. O lo iei fo I le upenga ta whainangi ma le I tūlau le Facebook a le Miss Samoa New South Wales e ma whai na lafu ai sa u wha malosi po se wha manuia fo I le alo whai mo le sui o New South Wales le sa I ringo le tau sala le atunu urua whedua tolu urua whedua wha le o le a whai ai Samoa I le anga I atu le wha ai unga o le vai asa nei. Ia o tala nā le video Samoa mai Ausetalia mo le nei fo iaso manuia ngā nuenga o whenga iai.